da wasia ensa de biada na ya chia ezeta na nagrada obaba ohema ani twede opokwame na nchia ene yede ma woni ukunu Mr. Oduro Granting ani echia mpapa ba bia mu bia nana uso eya wo sore ehwe Tena TV ese wo sankani ya wonti o papa o ofa wade anyina nti nana ba bia wo bia ye chia papa na ye chia otumfuo otumfuo ose tutu the second oni ne suma nkwa ahene ene ma jampo kakra ane but me sa be si hwa ye chia papa ba bia mo bia na ma chia nana ya director ya director nana ya chia papa say ifidie na asan ayeyi na yasan abam from Eugene ane ne nua Pablo ba bia mo bia ya chia papa say mo ba gina camera na chi say mo ba be chichimi ifidie no ya da mwase papa ba bia ankrankra bia wo sabri amode ofre more than 200 calls eba brokurampo echichi ni benchefo ye chia pop ane na ma chia apostle Kwejo Safo osomafo Kwejo Safo kantanka e chia papa ba bia wo bia na ya chia W yenu ya chia papa ba bia mo bia mo hwe ye wa chichiri ne bencheye Tenda TV enko movement fo nyinara ya chia papa se adum ne mobromu ni nti techema da so da modwio na mogya da so edi emu afosane anana majaba ba bia wo bia anopai ya chia papa jumadie no yasan ababiom adwen bebre na ba ni patim na so twedi ampokwa me na adon ni mobromu ene nananu adaroma na so kasamba technical program bi ene baaye ene ma ye film from amkura fidie ene ye de ye adwuma no fidie na bi hu ka sa na ye da mase papa se matwen yen na matese ene ye ba no mafrafra mo adofo ni adofo nyina se ene omonsan enhia ye Tena TV yo yen sebre no ye be koni sei na otwi a yasa simu de ye de ba ya na anodu adano ne se obi odi bro nya bia se obonsam gem bi wo ho a enipa no ne be ko eti ya to edin ne se Christmas is abomination obi odi bro nya bia ra eye chiwade kese na adenti ne ye kasa eno ene ye papa mu ebedu baabi bebre entumi anhwe yen saa eda no eti amanfo eka omo hwe yen no so ka che yen se no osenkani baabia wo hya ase fie ne baabia wo kokko wie ye no ye di adibiom e ma owo eni giye eti ye besan arreverse na yasa revive mu adwen kakra na yasa atwem adwen abesiso na ne ye koso no yama wate ne ye ya bro nya baaye ye say obroni enya ena adani bronya na otiase ye say ye wo agenkwa no ye wo Jesus Christ no mo agenkwa no ye wo no 25 December enya no kure enti bra ya be ye papa mu me ba chaw Jesus Christ me si para kro ni bi amanfo say no no wa kun osenkani ya wana ono wa say efidie na efidie o say efidie won say hwe osenkani ya eni ni nua togwega o ye bibia enye yi twedi ampokwa me eni nananu eni ahunmu a ewogo ko sasase so ekopim Ethiopia ekopim Misrim asase so omuta yechi Africa enyame nyina etayechi Safo kantanka kotoko otayechi kantanka Safo kotoko otayechi
kotoko safo kantanka otayichi akane kane nyame kanyam enti yebani si Isaiah 62 verse number 1 what you shall do say and they started chapter 62 verse number 1 or say papa or see Zion dachi any munyam Africa dachi any munyam what is say so for me kwa akoboesu okojire nsuo mu kwa akoboesu ama member ba kwa ewu ahye no onsuo na fa no say ye ka kire ye kan mo say me say enko o so obeko we yo say gani ya African revival Judah of ya and ye de bie wa adwene mu ebro enche edin kura ye besesa ye be fa no simple name me ba cho o say Zion inti Africa enti me nye kom me nemi ni otobega ye nye kom da na Jerusalem inti Ghana Africa ebibi manti remwa no ye mmoya no edi be kwa kosi se trini be pie trini no ebe pie se de adechia hran ehyiren hran no sa hwe esum ekoi odi hwe se de adechie no ebe si ahyiren baabia esum ni nyina beko sa na ye twe adua besi so ebibiman nkoso ebibiman nkwaso ebibiman impuntuo ebibiman eyire dienti enye kom da adi kwa kosi se Gold Coast gateway to Africa ye han no ebe hyiren ate se adekyin anope African revival Judah of ya ye de insem binu a master unte da fa hokrapo ma Isaiah 46 46 verse number 8. Isaiah chapter 46 verse number 8. Osi munkai ye asese o minu anase asese mu na o kai na munwene hu na dwene hu mumra tofo ya tomra mumfa hye wakomam fa hye wakomam munkai akane nioma a moma yankai akane nioma na efritete se miara me ni onyankopon o se onu ani onyankopon me pacho eye na den na obiara eni obiom eye kai tentene na bronya wo okay mpacho yembra de say o se yankai akane na no tenten na no entesa okay mpacho me ba no say ene ye de ensa esia ana osekaniya me poma we enya 28 years me twa no apatia boadua enti ye introduction kakra na ya fa no say togoga obi say poma no onte ase ana ye go to Exodus 4 verse number 1 ye go to Exodus 4 verse number 17 and ye go to Numbers 17 verse number 1 and ye go to Mark chapter 6 7 and ye go to 1 Samuel 17 verse number 40 na ye de camp man no asem and ye go to Psalms 23 verse number 4 and 5 quotations no and na ye progu no ye bremfi ni nyina gu laptop nu ha nti ye yiba mpacho yenko kakra bi okay ye Bible adwen ne kakra the second book of yes I Exodus chapter 4 verse number 1 ose na Mose bua say Mose ka say de nanso hwe wori nyimi ni omo nyimi ni ori ntie me ni omo ntie me ni obeka say Ewrade nyi ne ho nche Ewrade nyi ne ho adi nkyere Ewrade ka kire no say na Ewrade ka kire Mose edie na wo nsem no ose puma eye puma enti na umu sa puma we enya 28 years eko 29 years yenya si your friend say new year no pepepa na enya 29 years papa verse number 17 verse number 17 Exodus chapter 4 yes I Osina pumeya wudi beya esenchene no fa kura wonsam ana ekura mesem no onse da enti ye pamcho bibli ye twiadwe besi so bibi a wa ha bia ye be kirekire ba cho ye ma Numbers chapter 17 mo ose number 1 no ose puma Aaron puma ne fefeye
me na se bebre o say na Awurade kasa kyerɛ mo Awurade kasa kyerɛ Moses kasa kyerɛ Israelfoɔ no gidi wɔn hɔ na gigi wɔn hɔ wɔn mpanyinfie mu empoma maako mapɔnma ne nyinaa hɔ mpoma dumienu empoma sɛ dumienu papa mo kyɛw wɔn sɛ osɔfoɔ oni poma we bia me so ɔyɛ out of coverage area ɔyɛ mobile phone a ɔnya reception ye papa mo kyɛw bebre wey na atwe twadi apokwa ntina wo hu yɛ saa no ntina wo hu ɔsɛnke to gbega wɔ poma ne dia no na wanfa ama ɔsɛre ne nje nti ɔsɛnkani yaw ɛnɛ wo hu sɛ ɔsɛnkani migyinatɛnɛ TV na me kasa ɛna ye free from kakra ɛna Yesu abɔ ɔsɛnke poma we masa ɛnkɔhɔ ɔsɛre ne nje we ye dware na atwea no asa no ɛna kita me saa no ɛnkɔhɔ obia unyi du mpanyimfie so na se wa o firi asese ogugu pepepa se poma ebeka ho ozera ne enti poma eka abrabo ho eye su enti ogbo ebusuafie bia mu a ohini biara ewo opoma a edi nanim ochame ne poma no ene eye ohene ne ede o me ba jo ye mra de se First Samuel chapter 17 verse number 14. Ɔsi na ɔfa ne puma kura ne David fa ne puma ne kura ne nsɛm. Ɔsɛ na de enti pum ya na nanom nyina ɔmu kita puma ɛdɔso na tokuka yɛmra ne sɛ ya Psalm 23 yes I verse number 4 no ɔsi nso minam enso yanam esu ka bibo mu a biri nsuro bɔ ne biara yensuro efisɛ wonni me na wɔ hɔ waba ene wo puma na tiche me wure enti wei ɔsɛnkani yaw ya started by 2 months no yamfa ma nanso edu baabi na ɛden no ene yakɔyie pie ɛna me kyerɛ sɛ puma wei no masa ɛnkɔhɔ enya 28 years aba wei puma wei ene tiche me wure wonim ne ewom dabi Mark chapter 6 yes verse number 7 ko ɔsi na ɔfrɛ dumienu no ba ne nkyɛn yes no 33 years boy no ɔbaa no ɔfrɛ suafo dumienu ba ne nkyɛn ɔfiti aseɛ soma ɛna ɔfrɛ aseɛ soma wɔ mienu na ɔma ahomfi so ahoɔden na ɔhyɛ ɛna ɔhyɛ wɔn sɛ wɔmfa biribiara nto kwan wɔmfa biribiara nto kwan no ti puma nko ara nti puma wei yɛka sɛ yɛkɔto ne quotations wɔ book no mu a ɛdɔɔso masa metwa so wɔn sɛ dade nti yɛba de sɛ okay eti puma no ho asɛm ne yɛwie okay yɛba abɛn no so First Samuel hɔ First Samuel chapter 6 verse number 1 ɔsɛ wɔsra David sin no yɛsra David sin no ɔhene na Awurade ka kyerɛ Samuel sɛ bɛgyam Saul akosi da wobɛso Saul akosi da bɛn na medeɛ mapono sɛ ɔni Israel so hene fa ngo hyɛ w'abɛn ma abɛn no fa ɛngo ɛhyɛ ne ma wei deɛ yɛde nsa ba abɛhyɛ ne ma eti abɛn wei ɛno so yɛkita ɛwɔ twɛdi mpɔkwa mmienu yɛde hyɛ yɛ atɛntɛbɛn yɛde ɛyɛ amammerɛ ɛwɔ twɛdi mpɔkwa me fie mpatwɔ bebree wo hu sɛ ekita yɛn a mpatwɔ aseɛ no okay mpatwɔ yɛmmra ne sɛ First Samuel yeah First Samuel 7 verse number 5 ɔsi na Samuel kan sɛ monhyia Israel nyinaa mmra Mispa monhyia Israelfo ne nyinaa mmra Mispa na memmɔ Awurade mpa yɛ meba bɛbɔ Awurade mpa yɛ ama mo ɔbɛhyia wɔ Mispa na mepatwɔ ɔmo bɛhyia wɔ Mispa no na ɔsa nsuo ehwie gu Awurade anim ɔsa nsuo na ohwie gu wɔn anim Awurade anim mepatwɔ osɔfoɔ ɔbɛtɔn African Revival Yudafia yabore ne yehunu se sa na twadi apokwa me ohie nsuo yehwie nsuo egu nanim se de ye mamenom ye nananom aka ne tete nano o ma panyi bia nsuo a odi bi gu fom ansa na odi bi aka nano owie a ase puo no na ohwie gu fom ama nananom ama twadi apokwa me aya wo ye utopia wata eno ansa gbam odi esiwa no Utovotica, bang na yesiwa no. Bra, as so di gu form. Ansa na wanum, unum wie ma me ye, o hwe bi gu form. Amma, twedi ampo kwa me, ene nananom. Won, eti
nsu aye nananom ahemfo aya na ya me ya se ahemfo mo kwa asor me ntumi hu ne mo koye wa asor dem mbacho eno ya another topic ye beba so tobika yemra second Samuel yes, chapter 23 verse number 15 o na David Condoy can say why no obema me Bethlehem in Subura wo kro ne kunu bia anum nsuo ni bia anum o na no merima no enomema etifa Filistifo ensa abanum Echo Bethlehem in Subura no ewo kro ne opun na no esanso ni bi bread esanso ni bread David na so ampese ono na so David ampese obanum nso na ohwie guma erade awan erade mepacha obebre eti ye behwie nsuo ama twedi apokwa me mepacha obebre ye nkone amabre kwan so mepacha osei ya eti ye hwie nsuo ama erade twedi apokwa me oboroborobo ade obo soro ni asase ya nsuo wie ehum ni aham nsuo mrunkum owia osnane ensuruma nsuo epokase nsuo densu nsuo bremu nsuo fra nsuo ane insakina nsuo kole nsuo ane yafrafra baako ane yafrafra munyina mamaji nsuo no mu ehum ni aham ahom aduasa miensa ahom aduasonson ye mame no fie insamanfo ye papa no fie insamanfo munyina mamaji nsuo no ye frafra mu ade ye frafra mu se de nyankoto frafra nsuo anobetututu konfa no chibaji nsuo ya santo abaje chirbu akobi abaje tete kwase baje Dr. Kwame Nkrumah oso baje Marcus Garvey baje Nelson Mandela baje Gaddafi onso baje ye frafra mu nyina se mu magina busu ye chiechigina pa adwuma yi mu magina chiechigina pa ane ne ayehu ye no mu ma ye hu biom na mu nsori na ebibiman enya ne emfru wondem ni yankofa ya mamre yankofa ya mane yankofa ya tromade ensamra twa omanyaba yao twa omanyaba yao twa omanyaba yao pia beba chobebre ye wie insan ye obise na buri susu e wo Bible no no me go to Psalms 75 verse number 8 Psalm 75 yes sir verse number 8 no yeah osina kruwe bi wo Ewrade nsem beba cho uwi a o de your friend say 1 Timothy 4 verse number 6 no beba cho o de be pia me kakra na ye hu no ade bi e wo ho nso baba New Testament pray go pie wom o say Psalm 75 verse number 8 o say osina kruwe bi wo Ewrade nsem beba cho kruwe bi wo Ewrade nsem na emu bobesa efri ehuro Fransa ye mu ma Fransa ye kruwe no ma na ohwie bi na twedi apokwa me oye den ohwie bi ku fom ampa asie na ebeka no nsoso asase so abonefo nyina afefi ano o se da dente eti pacho bibri me pacho fansa hye na yankura ahano yanko Numbers 28 verse number 7 no na ye we say ya ye won kyerɛkyerɛ de dawo na nso ama 40 ye no asan ye won asan foforo na sensen wenu nyina e wo Bible mu enti na me pese ye san the New Testament Timothy Paul kan ho asɛm Paul kura be kan nsembuo ho asɛm baba ɔsɛn Numbers chapter 28 verse number 6 and 7 when ye da shia for the wo shishɛ no won be mantisi na be poso eyi hwehwehwem eye Ewrade ja for the eye twedi apokwa me ja for the na hwie san wow ate ehwie san susutoa ye hwie susutoa ebupan na mu ba enka odama ba ko afa kronkron bia ho na hwie nsan wo hwie ma Ewrade awotogbega we na amanfo kan o say na ayigbeni a wo kankan Bible say de omo nti ase o say kronkron bia ho na hwie nsan ye hwie ma Ewrade wana
no say na ye nananu omosom bosom David omo din say ku foma bosom David ye hwie ma Ewurade ye hwie nsama hwan ema Ewurade masa o ni ma de na ma ye nkyira wa so dem wa sesa manko da akogu wo aso dem bia ma dos wom ese mema no aso dem na nya asore papa bisa ye nuanum nkramofo di bro ya David Esru nkramofo kro mu calendar and esru Christianity calendar and esru Jew for so calendar and esru Ethiopia for calendar nkramofo esru won calendar bisa ne kanchiro ako focus obroni pete is that 33 years 34 years boy and na muslim odi na woda onu ba wi ase obetena asase so bra odi na woda impress when obi bisa me to be say na Jesus Christ oba ye no oni na suafo ni edi Passover how many times obisa me say na sa Bible ni kita hwem ni oyati ya ne say last supper onya 30 years no free na eduma say first year oni esuafo na edi Passover oni won eni edidi konkron second week second month second year oni na esuafo no eni edidi konkron ni ehu ya ne say third last supper oba be hunu eno say eye futu ena omu ba be di communion no kura e ma no kura so anyeden eni bi masa on fa kura boma Matthew 26 verse number 20 Matthew chapter 26 verse number 20 Masa African revival you do ye dey be wa bi mu dwumadi na ebrewo ene ye san proper o kira na ye san o sen edidie a edie ni edi akire no na duru enyumre no ne suafo dumie no betena ase oni asuafo sen dumienu oni asuafo ni dumienu e betena ase na Yesu Kristo no ni Emma echidifo no ma echidifo Susanna edi ho no na Mary nkan Mary wo ho Mary Magdalene nkan ho nyina ka ho na me bacho edidi konkron na Emma ne ko bi omo ankobi o okay eno so e point ye ma ho masa o se na duru enyumre oni esuafo dumienu no na ba ye den e na betena ase wo hwe Bible we achi a oni esuafo dumienu no ena eti ho ana pictures a ye hu nyina oni esuafo dumienu no ene kodi communion ena e ma ma ja asori aboso menko na menko ti a osofu maami osofu maami man food o hwe me me pacho enko ko wa nembu baba me pacho yemra insan so okay yeah yeba first Timothy second Timothy yes sir chapter 4 yeah verse number 6 New Testament no Osi Paul ewie onu ara na Paul wie na eduma no osi na me die na onu Paul ne die wenya rihwie me aye ehwie san aye de bade ehwie san Paul kreje insegu ye den onim se tete no ansa na obeba no na ye hwie de bade ye hwie nsa ane enti odi onu ara no so o ba be wu no ye hwie ni te se ehwie san osi na me die osi onu Paul ne rihwie me aye rihwie no se ehwie san papa mpacho mamensa na yeyi mpaye ni yeyi bi ma shatawale no omu pese omu kunu ye mfene ma omu nkunu shatawale wan pa ensan fa mama ye fa yi mpaye ma omu bekun sana Rory started koye ya o say Ebony ni spiritual daughter ewi eche Ebony wu ye won ti bi anko di ano no na ogojira o say efuadaka no ono beto ye we de ye ntena se emkosa twani akokwa mi nsa o asase ya ensa efiepie ye bese kwa to ye ensa efie tifu bese kwa nafo ensa egum ne ye ham ensa mrunkum ensa ane owia osnane ensoma ensa asase ene ne maye nyina mu maje ensa ane egum ne ye ham emipo nsutire nsukoko nnua abo nhoma nhabama mu maje ensa no ani ye frafra mo se de nyankoto frafra nsuo anopetututu ye se mo maje ensa eno mo eye bibi ane mo man ehwe ase mo man ekwa kowu ye sori
ejina emrante ne mabawa ya sori ejina African Revival Youth of ya osenkani yaw ma sori ejina se nananum ai yesramo mo koya mo nsamra ane se ya ba from afro mamu ekwa mo nsamra mo meje nsano ane ya mama no fie nsamanfo ya papa no fie nsamanfo mo nyina mo meje nsano mai apokase ya beje nsa insaki na besie kole beje bubi beje densu beje nsofra beje akonodi beje antoa nso beje nyama beje ya frafram obremu beje ya frafram mo nso beje insofra beje bosontwe beje bosompin nso beje ane eye bibi ya frafram se munyi yenso ya mama no fie ya papa no fie nsamanfo mo so mmeje Dr. Kwame Nkrumah ona odi kane nyame abije oman asi ho nso beje safu kantanka kotoko beje kotoko safu kantanka beje ane kantanka safu kotoko nso beje ya frafram ya santo beje konfo no che beje Chiribu akobia beje tetekwashe beje ni takita wia beje kopo tipo nso beje ya frafram kopo date nso beje mu na nwhwie mu moja ede to ho ede gi oman ede si ho ede ma yen mu ampre mu nko amu ye die mu pre de be ye akiri mai yenso yen dia ya framo se munye yeso ya frafram se munye yeso ya frafram se mu magi yeso na mu magina ye echi gina pa mu magina ebusue san kofa tete ebusue yi echi gina pa ane ya friend say Chiribu akobia nso beje Marcus Garvey beje Nelson Mandela beje Bob Marley nso beje mu prayer ane ya from se mu magina ebusue ye echi gina pa Tender TV mu magina echi gina pa ane ni esi ye no mu mani nsi bio no omo ni atamfo na ni nyi mu magina ye echi gina pa mapo ayaw menkwaso Togbeganso enkwaso ejumayefo ewo ejumamu nyina nkwaso ya hemfo enkwaso ya president enkwaso ane obi biara owo memu enkwaso ane ni ebeye esan musuo yare dompetuwo sintibia to animguase mumesinkotie mumpangu maye na ni yankoda nkosori a yakotesa abranti bi otonum ewo memu ya frani shatawari ya say oba bewu debi abranti onyindu ba bia eso owu Kristo yante yample ema Kristo enkunu ema Jesus Christ enkunu debi nananum se de be ya atamfo be fere atamfo eni bewu atamfo a e abranti ni wuo on bewu se mu wo ho nti munye abranti no oni ni fie mumfa ne nya hanam ema esumetumfo munyina abranti shatawari echi na munyina ya mango kosechi na mumma yenyinu ya panyin fioso ende owu basa bronya ebe enye mu afashe na twedi apokwame enye wafashe na enye nananum afashe nti owu basa atofu wo basa akwanhie wo basa enne ebra amako ayaw munana kansoa menemi nua togbega yeyi mpaye munyo na muntwom maye owu basa akani obi bewu a na eyabrowa ana akokora na emabunu ene sie mrowa ne nkokora no na ene de emma nkokora ne te ho emrowa no so te ho na emrantie ne mabawa ne ewu dabi muntwom maye ana mufra ne motofa wuo no atofu wuo dabi mumpe ete akani no obi wu a muhwie eduane gu edumja efise owuo ye chiwade ansa na obi bewu no no wanye edu ni panyin fioso moma yamfu dwon na yesi aduasan bienu enwu yenum yeyi mpaye se obi biara owo man mu okonfu boni biara ane
edifo atrofo ni nyinara a ombe sore ahye takra wojam ombe ye won adwen se omde omumpa omayie die omkontroma embo atifi mo yire won edam kokuram atwire ena kwata na momfra won sie do no mumra mayi won ano obi obetena omamu edi omai sika obedi koko sika obedi oye sika obedi sika bia nyafunyafode mo yire na edam kokuram atwire ena kwata Antino mwasi ya mumfrani wansiedo no mrama yina no encheremu ye hia oman inkoso ye hia oman imputuo ye wo egudie nyina e wo oman mu nanso oman ekobosiabo oman enenam ye mpanyifo enenam ena omu kọ bosiabo dabi o mu ye wo gold ye wo diamond ye wo danchembo ye wo bibia wo oman mu nanso aden nanano yesram yefumu a na yese musombosom yefumu a na yese abosonsom yefumu na yeyemu a yesram wakoa munana kanso ayaw me yimpaye agiremu ema ebusua ni nyinara se esese beka bibi na manka mfanka ho mame ya maka so yemfo so munyimfru mame na mumegina insa yegu yechi na mumeta ye chiechita pa na mumma amansa nyina ehunu se muka ye ho twa omanyaba twa omanyaba ebusuya mfre yie emra dawe twa omanyaba piao tokweka yaba ne sei mepacho one say amamre na etie no mepacho wey mepacho Numbers ni biom Numbers chapter 28 yes side verse number 6 mepacho brand 7 ne pe na yenko ni say osi na hwie san susutua ebupen na emu ba enka odwa ba ko enche na yedi odwa no so etache yenim ko osi kronkron bia ho na hwie nsa hwie ma Ewrade ye hwie unsa na ma abonefo no so yama wo hom de obi ompa o man yi ompa o man nkoso de mpacho ye babronya no so okay bronya na ye go to first Exodus 12 verse number 1 and ye go to Esther 3 verse number 7 ni akoko to first Kings 6 verse number 1 2 3 mpacho ye the piano ni ya hwese ebrini bi wo ho ebrini bi ni wo a ye be ko ochira e ba beto aso tana tv nkwaso o papa yenko Exodus chapter 12 anura your family free sumankwan ni fie e ka kire se otumfuo etese me boni din ema wasi ai ene abrante ni ka kire se me nkoso na me mbo otumfuo din e fi se ote ya yemfo nyina enkwaso ni yesra ne se ohini bia okọ asori bia jai eyamusuo mbacho bebre ose Exodus chapter 12 verse number 1 ose twema fa shan fiti ase na Ewrade kasa kire Moses Ewrade mbacho Bible na ekita ye wa so dan mu no enio mbacho to gbega ye bia mbacho obeka English Bible eya fa English Bible na yankan ose na Ewrade ka kire Moses eni Aaron ewo Misrim asase so se momfa busumi enye abosumi ti momfa busum we enya busum ni ti na enye mu afimu busumi a edikan na enya mu afimu busum ye yeden edikan ye pa chew constitution ewo ho Ghana constitution kra ye muso American constitution ye muso Bible way ekita usofo eyeden na yeden ana sofo ene ewiase amanyi na age dize mpacho ye nkonya bi tobeka ye nkonya bi o mpacho ye be ko say ama adasamanyi na ate ase se nkrofo bi adada ye itini ye ka kire no mpacho Esther mpacho debi onya nu Esther kura okay mpacho bebre mpacho kan
English Bible. I say, where ye Holy Bible. Wait, I say a Holy Bible. Holy Bible. Ye pam to be bro. E wo mo. Enti ye atwe wadua besiso. O di bronya. Eye echiwa. Enti na bronya na ba. Emfa ho road safety campaign on beye. Emfa ho ahweyi on beye. Yen ebibiman go kosuman. Yen nananom no mu ni bronya. Bronya ye nya free kasa kan say obroni na enya. Obroni na enya ene kasa harinti no adani bronya na onti bronya ase anko kanamiti a ye beto ye na amafo nyina edi iti na menso mi di bi oh anya say o tebe da ase abrawa no am o kenten so papa say Exodus chapter 12 verse number 1. But it is written what to say and the Lord spoke unto Moses and Aaron. Twenty pokwami ankasa eduma entina ye nuanu nkremofo esro won calendar esro Ethiopia for calendar enkra o kwa santimam esro asantifo calendar ene won nabuo kwasi broni ene oba se oba ba kire ye nyamesom ene obetum futuro gu ye ni na oye na adwen se obe ye afeni ye ba sha brona se we etobega ade ba ko ya ne se ohwefu bi bia afena ohwe TV no afena ohwe tele TV o money phone so a no afre no odidi atem e wo bra onte kotofofo okoye den wo nsuo mu me pa cho ohwe yen to boas na yesu ye te se wo a yesu me ya o me di bronya da tobega uni bronya da me di bronya sa me di bi sa na ya hwedwe mu ye hu se eye chiwade no ene ya ba ne ye ka mu ase masofo no kura ni mo kana sofo ne nka o se na nje o senkeni ya wenti ena monfo se popei no kura bi woni mu na nagrada money time no ye hu se ye mosra ye nsoso a na nagrada oneni kunu Mr Odro quarantine ma ya akwanya no o se omunu won dabi omunu won sabi ya magina intita kase so sabi emedi nkwase asem dabi mesramo ye medi nse hunu dabi ye pamcho bebre ye bie wa adwene mu ne yaka to se enkoho okowa onemu bebu baba say and the Lord spoke unto Moses and Aaron wey nyankopon kasa enu asem in the land of Egypt Egypt saying this month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year unto you. And so, Opia used Samant way as the beginning of the year. Nanso, again, you. Deuteronomy 11, verse number 12. Yansha assembly and Deuteronomy 11, verse Deuteronomy chapter 11. Yeah, Mamma Shadi will say a PSR or say verse number 12 or say. Ose asase nyankopon hwe so da Erade nyankopon ehwe so da no Erade unyankopon eni wo so every afin fitiase enkosi afin no awieye ayotes enti afin fitiase twedi ampokwame enode busum bi eye busum ni ti ene ya afinu bosum ya yeden edikan iti momenta mo twist ade no abrabo ni nyina ayeden atwist me bacho momenta mo akofo bosum ya enya bosum ni ti ade abaye bosum ni ti pepepe no ama gokos hwe afibia enya papa December 31st no mabo etuo no mabo 31st 1918 2018 etuo Pay na mutuni to buya afibie ni ho mate say
bronya wedi afi wedi ayeyira yeah, friends, here, receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. I feed the ebe. I feed the ebe. I feed the ebe. Onyame sana wa masu ye. I feed the ebe. Oh yeah, no, I saw it to you. I feed the uncle ye kura. I feed the uncle ye kura. I feed the uncle ye kura. And kafine jomuno anke. Toya, papa. I say, ya sisa brabono. Baby, ya suya one suya wa. Baby, ya sisa what to one fan to wa. Any enti ye wa hase ye bi wa dwenu ne ya san kofa. Mpacho ose ewrade eni wo ye so efri afini mfiti ase ekosi afini arewie ye mpacho bebre ye nkomo ente toga ye ba second Samuel first mpacho be kotu meja Esther okay ye nko Esther 3 Esther chapter 3 verse number 7 ose busumi a busumi a ya den edikan mpacho eye biblical yeah. Sebuse mu bedi Bible nechi na mo se Bible we eye konkron eye tro konkron dia ene Ghana sofu nyinara members nyinara o nko fa sa aboso mu na mo bisa ye nuanu nkremofo se nkremofo anko mu ni bro nyo na nsu na nsei ana yima te se eye na nkremofo bi fra no mo ma afishiapa afini nko awie ya baba suya ne ye wenu nyina African Revival Youth of here me pacho osenkani ya me nim ne otogbega ayigbani okinkan asante enko macho bebre enko ukwa o misuba pra ye fi wana eba oni bronya yedi oni mo nkukwa yekunu oni mo ntia yare afa na wore okura edu bronya wanini one say man ebo attack wusu masa yen na yedi ye ho yedi bronya chama shebida bronya space ma shebida te be catch na wa enye se me free ya na me ba be catch say bronya enye bronya chiwade bronya is abomination papa ansa ni ye be free adwumadi ha afi we bronya no ye sa nwegu masa bronya bie ni wa ye kase edwadifo ye frase ye bisa wo ye wo interview mo si o afi we die aka afi atwa mu no aka ye ase afi we bibi wo ose busumi a edikan eni busumi ni san ani busumi ni san etise ofori etise ofori suo month no and okosi broni eye no full month abrena so to biga ye ba beto aso efuo me ba cho the phone lines no e ba be good TV no so na afei owo match bi owo asem bi a na waka kire ye na ya twen ya dwe abesi so baba on say ya afei ya start you ye san revival adwen no and ye twi wa dwe abesi so say busum bi ya busum iti eye ya afei mu busum ya ye den edikan any busumi nisan it is ofori suo Exodus no for piam ne enkote Exodus chapter 13 verse number 4 yes sir ene dey I say ene dey busumi abib it is ofori suo it is ofori dia bade isu eno na kwesi bro ni beto de den April first month of the year it is and no so open ya the best church room obi abaso de da dey pokwa me nshira ye hello ya ma akwa baba bi wa dunju medie so yo yes sir ya ko nshira jani nshira ye ni na papa be previous ni amentro hadi ane ya da mase yo
awo Yesu din mu da bi yempe Yesu din yempe Yesu din bi ya enko yedama se hello ya ma akwa baba bi wa junju medie so ya papa aka say free ni din de say yeda se boriga fo ye chiamo me ba cha ni nyina wo ye wie ya kura ayo awo so de den hey that's it that's it. Yeah, that's it. Yo. Yeah, that's it. Hello. I am a quaba baby. Why do you do so? Papa can say free in the same. Sankore, yet Yamunina. Sankore for yet Yamu young way. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that's it. And now, or second crumb, I want you here inside if you may rather know. You better also. Yeah. Hello? Yes, you am penas, me ya or sinking. Yes, now I'm a yes, I say. Yes, now I'm in Segu, a trip. Also, I didn't actually from a day in couple. Why? Eta, hello. I would not swamp. Papa can say free in the day the same. Yeah, Chamunina. And you won't even know so. What's your own what even so? Yeah, the master. You, don't go. Yeah, that's it. You. Yeah, the master. Yeah, the master. Me bomb in the same mouth. Me bomb in the same mouth. Hello. I am a quaba baby. I do you so Papa can say free in the day the same. Young quiet. I am the 3 months of a question. I've got black, I say, and I was a young cop. Then I was a final, a Bible. Yes, sir. As of 40 begin with your moon coming over. Yeah, that's it. Because the 33 Israel and I have if you room a freezer, will never ready. Okay. If you will never, you can never politics. Okay. And never Africa and other than the business. Breaking you. Not a Busia. And if you want a room, and a very religious. Okay. And a very and a very politics. Okay. Almost one in every way, so high and I'm oh, Massa. Yeah, that's it. Me that's it. Yeah, the master. Yeah, that's it. And money, I am my money to buy. Hello. Hello. I am a quaba baby. Why do you do so? Papa can say free in the day the same.
Eko. Yo. Casadin. Casadin, Yanko. Thank you. Yadamasi. Yadamasi. And then I come up with a buy a bed, That's it. You. And the Bible number that dying. Yeah, that's I must say, I was not saying it. And so I'm not done now. I'm the table smart. Not what we call the good. I'm back. I don't know saying that it's something we call the good. Yeah, that's it. Before the Oh, yeah, that's it. Yeah, that's it. Yo. Hello. Hello. Ah, ya mo akwa baba bi o ajunju de so papa kasa free ni dey say ma wa no nya den kasa den. Ya that's it, Abdulkuma. Yo. Ya da mas. Okay. Yo. Yo. Ah, ya mo akwa baba bi o ajunju de so papa kasa free ni dey say. Yeah, that's papa. Yeah, go. Yes, yeah, damase. Yeah, damase. Yeah, damase. Yo. 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 Ah, yeah, damase papa. And then to majority no. You obia obeka abrahosem bia okay. Oka no ye and owie no. Ye da twediam pon kwame ase. Said ye tie biara upo obeti ase. Upo ye be bie wa adwene mu. Ye biem na enye ya dako wo ho ya ba bechi wa to ho. Ni ye bie utrinum. Na adwemponi na ewo tim ni ye yifum ni ye de adwen papa egum ni asa pan. Oh I say can you no ai ya ba ne de ne ya ba ye ba ewo on be yifru 31st night almost say so you so Ebino we cross over. Master Jumping over. Master Entina me ka to say nko no uko on ba jew. Over the back of myself for not the Akobia University at the BA banker. I was now the Popra Umpopua. What's the Jania do my best to that Obibiara assay or say, can you me personal? Yes, sorry, sweet. Not bigger questions so ever. It's mobile number 0548585867. Fremen 0548585867. A simple number since I'm a bonnet 0277
498188. And it's simple. 0277498188. Get the massive mobile money. Go.